Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav, dragi pratioci. Danas vam donosimo uzbudljive vesti iz života Jovane Ljubisavljević i Bogdana Srejovića. Ovaj par je u tajnosti stupio u brak, a sada su oduševili javnost vestima da čekaju svoje prvo dete. Pridružite nam se dok istražujemo detalje ovog lepog događaja, uključujući i njihov beg iz grada i fotografije koje su osvojile srca na Instagramu. Jovana Ljubisavljević, nekadašnja učesnica Zadruge i bivša voditeljka, potpuno je zaludela društvene mreže svojom najnovijom objavom. Nedavno je ova mlada misica otkrila da je u drugom stanju, a pratioci nisu krili oduševljenje. Posle tajnog venčanja sa ugostiteljem Bogdanom Srejovićem, koji je poznat po svojoj ranijoj vezi sa Cecom Ražnatović, Jovana je na Instagramu podelila slike na kojima sa ponosom pokazuje svoj trudnički stomak. Odlučili su da nakratko napuste Beograd i upravo iz tog perioda potiče ova serija fotografija koja je brzo prikupila veliki broj lajkova. Obučena u vedar letnji kombinezon, Jovana je zablistala, a trudnički stomak je bio u centru pažnje. Sa osmehom i rukom na stomaku, uz natpis "Hvala ti, Bože, na svemu", ova objava je izazvala talas emocija među pratiocima. Njihovo venčanje je bilo organizovano u strogoj tajnosti, a održano je u manastiru Gračanica. Jovana je objavila nekoliko fotografija sa venčanja, gde je blistala u elegantnoj beloj venčanici, upotpunjenoj raskošnim velom i šnalicama sa biserima. Bidermajer od belih ruža i minimalistička šminka samo su dodatno naglasili njen prirodni izgled. Prethodno, Jovana je u jednom intervjuu podelila svoja razmišljanja o ljubavi i braku sa Bogdanom, ističući važnost komunikacije i poverenja u njihovom odnosu. Ljubomora, kako je rekla, treba da postoji, ali u granicama normale. Inače, Bogdan Srejović ima ćerku iz prethodne veze sa manekenkom Zoranom Tasovac, a i njegova ćerka sada se upoznala sa novom izabranicom svog oca. Šta vi mislite o ovom lepom paru? Zapratite nas, lajkujte video i podelite sa prijateljima. Ostanite uz nas za najnovije vesti. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.